ni leadership y'abantu. Prezida ndayishimiye kuvyukuri kuva ko arabantu cyane ndashobora gukora ko mwitwa ko murongo igihugu n'amategeko muyafise yose ibyo bintu byose guri kamwe da de vari histoire quelle explication igihugu kikagenda nibaza ko ari byo kuko ntabamubeshuje ababeshuje Prezida NDAYIZEYE aramubeshuje ngo jewe abo bandizana ni bandi ndandi bakingiwe ikibaba vuzi ya veto responsabilité kugira ntibavugwe kandi ariko bari iki gihugu none interpretation abantu bazobihaniye devant l'histoire nyakuwa Prezida we abantu ijana byaranse ko mwafata barishi igihugu barazwi none kiba gikingiwe gute l'interpretation fiti nuko ari mwe mwabakingi ikibaba kuko mwari mubazi bwabo ntibafashwe kandi mwaravuga ko bishe igihugu ibi by'ibiture byose byo kudahana byo kwibintu nibiki birembeje Abarundi urumva barimwo yaba tuze Domitien byavuze atari ukuri bari kumubeshuza ngaba ntawamubeshuje kuri ino sa